Dobar dan i dobrodošli u zonu alata. Evo danas ćemo da uporedimo dve akumulatorske bušilice. Jedna je Parkside model PABSP20LIC2 iz Performance serije. Druga je DeWalt DCD791. U principu prilično su slične što se tiče specifikacija. Ovo u prvoj brzini vrti od 0 do 500 obrtaja u minuti, u drugoj od 0 do 2000. DeWalt u prvoj je malo brži od 0 do 550, u drugoj od 0 do 2000, isto kao i ova. Što se tiče cenovnog ranga, ovaj Parkside otprilike u paketu kada kupite dve baterije i punjač uz nju dođe negde 90 eura. Parkside kada ga ulovite na DeWalt kada ga ulovite na sniženju otprilike je oko 250 eura u paketu sa dve baterije od 2 Ah. Parkside vodi se da je 20 volti, DeWalt se vodi da je 18 volti. U stvari obe su 20 volti. O čemu se radi? Pa u principu je marketinška fora. Jedni deklarišu napon praznog hoda, jedni deklarišu radni napon. Znači i jedan i drugi alat rade na 18 volti, baterije u praznom hodu su im napona oko 20 volti. Evo sad ćemo to i da proverimo. Znači, evo ih jedna druga. Da vidimo šta kažu. Šta kažu? Aha. DeWalt 20,49. Parkside 20,99. Znači, maltene isto razlika je u pola volta. DeWalt inače u Americi se vodi kao 20 volti max, ali opet imate napomenu da je to u praznom hodu, odnosno 18 volti su. Što se tiče obrtnog momenta, Parkside ima obrtni moment od 60 Nm, DeWalt ima obrtni moment od 70 Nm. Znači, ajde da kažemo opet približno, ova je jača nekih 12-13%, je li tako, koliko to izađe. Što se tiče izrade, obe su solidne izrade. Parkside sa metalnim romovim futerom, uostalom pričali smo o tome u nekim od prethodnih video snimaka, pa da se ne ponavljamo. Evo za majstore koji vole da popiju pivce, Parkside ima otvarač za flaše. Tu, mada može i DeWalt da se upotrebi za istu stvar. Ali kao što vidite, ja nešto ne pijem pivo, pa je to kod mene još uvek novo, ali evo ga. Znači, to je to. DeWalt isto može da vam otvori piće na gradilištu. Što se tiče same ergonomije, obe lepo leže u ruci, to nije sporno. Parkside ovde ima izražen, ovo je ovde zub, pa malkice mi smeta prilikom rada, malo hoće da, što kaže, bode prste, dok je kod DeWalta taj tu zub malo suptilnije izveden, pa je malo prijatnija za držanje. Što se tiče mase samog alata, ajde da vidimo. Što se tiče mase samog alata, Parkside je težak sa baterijom 1,6 kg. DeWalt lakši malkice od njega, znači približna je čak i masa jednog i drugog alata. Masa alata bez baterije, Parkside 1158 grama, DeWalt
1194 grama. A baterije su teške 438 i 359 grama. Znači isto kapaciteta baterija DeWaltova je laganija od Parksideove baterije. Dobro, to smo vidjeli sad. Ono što fali na Parksideu, ovdje je mogućnost da zakačite traku, da vežete oko pojasa ili oko ruke, i prilično slab magnet koji drži bitove. Kod DeWalta tu nemate problem, to je izvedeno ok i ovaj magnet je zaista jak. Sada ćemo da probamo malkice, da nešto zašrafimo, da vidimo kako se koja ponaša i da vidimo da li se isplati ta razlika u ceni ili je dovoljno da uzmete i Parkside, ovu šrafilicu, da vam završi poslove koji su vama potrebni. Ostanite tu. Što se tiče dimenzije samog alata, evo, možete sa otprilike da vidite, DeWalt je kraći od Parkside. Znači, hajde da vidimo da vidimo koliko. Znači do samog prihvata futera, ova je nekih 180 mm, ova je bogami 195. Znači otprilike centimetar i po je glomazniji Parkside. Bolje je da bude manja, lakše vam je prići na slabo pristupačna mesta, tako da tu ide plus DeWaltu. Hajde da počnemo. Trenutno na polju dosta toplo, oko 32 stepena. To smo izmerili pre nego što krenemo sa bilo kojim radom, da bismo mogli posle provjeriti koliko nam se mašina greje u radu. Krećemo sa zavijanjem u prvoj brzini na poziciji 1. Medijapan sam ovdje naslagao, neke reslove, da bismo izbjegli varijantu čamovina, na jednom mjestu tvrđa, na drugom mjestu mekša, da vidimo kako će se ponašati alat sa ovim. Prva. Druga. Vrednost 3. Vrednost 4. Vrednost 5. Vrednost 6. Dalje. Vrednost 7. Vrednost 8. Vrednost 9. Deset.
11. Malo proklizava kvačilo, to je bilo problema malo i u prvom testu. To je ta nesigurnost. Malo, vidjet ćemo kako će se ponašati do kraja. Vrednost 14 u prvoj brzini. Ovo su šrafovi 5x50 mm koje sada zavijamo. 16. Nosač bita je DeWaltov. Njega ćemo koristiti na obe. Dobro. E sada, pošto smo već došli faktički do kraja ovih šrafova, uzet ćemo duže šrafove. Koristit ćemo 6x80 mm DeWaltov bit. Tu. I idemo. Znači vrednost 17. Sljedeći, vrednost 18. Što vidite, malo su to čudno obeležili, ali evo ga 17 i 18. Pogledajte kolika je razlika ovdje. Krajnje nelogično. Idemo na vrednost 20, s tim što ćemo da uzmemo malkice još duže šrafove. Da vidimo sa ovima. Znači, bušilica je bukvalno na najjačem obrtnom momentu i ona apsolutno ne aktivira kvačilo na poziciji broj 20. Probat ćemo i poziciju 21, ali mislim da je besmisleno. Ne, znači, pozicija 21 i 20 to je kao da ste stavili na bušenje. Dobro, to je to što se tiče testa kvačila. Vidite ovdje kako ide. Polako to ide, ali ovi prvi, znači prvi, drugi, treći, četvrti, peti, tek faktički od 6. Znači ovo je komotno moglo biti jedno podešavanje i ovo ovdje su mogli komotno staviti da bude u modu za bušenje. Tako to je to. Sad ćemo da vidimo DeWalt kako će se ponašati u istoj ovoj priči. Da ne zaboravimo da izmerimo temperaturu alata.
Znači 36, 35, 36 stepeni je temperatura alata trenutno nakon ovih šrafića što smo ih zavili. Krećemo sa devaltom. Prva brzina, kvačilo podešava na poziciju 1, devalt ima manje pozicija kvačila, znači ima ih 15 plus režim za bušenje, dok Parkside vidjeli ste ima 21 poziciju. To je bila pozicija 1. Pozicija 2. Pozicija 3. Idemo dalje. Pozicija 4. Pozicija 5. Pozicija 6. Pozicija 7. Idemo sada na duže šrafove. Znači isti bit kao što smo koristili i za Parkside. To je bila pozicija 8. Poziciju 9. Pozicija 10. Pozicija 11. Tu smo završili sa ovim vicima. Pozicija 12. Opala. Uvija se šraf. To je bila ta pozicija. Idemo na poziciju 13. Sad, s obzirom da se prilično uvija ovaj šraf što sam spremio, preći ćemo na šraf 8 mm puta 100. Znači 8 mm puta 100, 13 pozicija, Makitin, magnetni držač šrafa, da vidimo. Idemo sljedeće, pozicija 14. I za kraj pozicija 15 u prvoj brzini.
evo nam ga DeWalt, evo nam ga Parkside. Da vidimo, da izmerimo temperaturu DeWalta nakon rada. Šta kaže? 32, 35, znači ok, skroz. Ono što možete odmah da zaključite, pogledajte kako kvačilo radi na Parkside-u, pogledajte na DeWaltu. Znači svaki je za stepen više uvrnut šraf. I od pozicije 1 do pozicije 15, znači idu lepo i linearno. Što nije slučaj sa Parkside. Znači vi imate faktički neupotrebljive pozicije 21, poziciju 20, znači to je kao da ste ga stavili na bušenje. Evo ja ću probati sada da isprovociram to na Parkside-u, da vidim da li će se uopšte aktivirati kvačilo. Znači stavljamo ovaj Makitin bit, idemo na poziciju, nebitno, 20, da vidimo. Ha, šta je bilo? Okrenuo je bit. Hajde da ga stegnemo još jednom. Još jače. Da vidimo. Uspeli smo da ga isprovociramo da proradi. Da vidimo pozicija 21. Znači ovo nije kvačilo na poziciji 21. Ovo je znači režim bušenja. Prosto neverovatno. Evo ono što sam vam pričao, desit će se tu pre ili kasnije. Zakačite za nešto, grebe se metalni futer i to se na metalnim futerima prilično vidi. Tako da, što se tiče kvačila, tu smo demistifikovali sve, znači jednostavno nema opcije da iskoristite sve pozicije na Parkside-u. Evo sad ću ga prebaciti na režim bušenja, da vidimo kakva je. Hoće zglob da polomi. Znači jednostavno kao da, isto kao i na poziciji 21. Nastavljamo dalje sa testiranjem. Evo sad ćemo da probamo da zavijemo nešto malo ekstremnije. U pitanju je vijak, znači 8 mm, dužine 180 mm. Ovo nemojte raditi vi, ako ne morate, prebačen je na režim za bušenje, da bismo vidjeli koji je maksimum. Okreće ovaj blok koji nisam fiksirao. Znači ne može dalje od ovoga definitivno. Sada ćemo isto to da uradimo sa DeWaltom. Prva brzina, režim bušenja. Opala. Idemo još malo. 70 Nm je jako.
pogotovo ovako kao ja nemate zašta pričvrstite ovaj radni komad, ali hajde, pokušat ćemo. Oho, to je ono što stalno govorim ljudima, zašto ja ne koristim bušilicu u ovoj varijanti. Znači zbog tog pritiska na zglobove. Pogledajte šta je ovdje urađeno. Za takve stvari se ne koriste bušilice akumulatorske kada vam je potreban veliki obrtni moment. To se radi prosto jednostavno sa alatima koji su tome namenjeni. To su udarni alati koji evo pogledajte, znači držim je, vidjeli ste malo pre, životinski. Bukvalno sa 2 prsta radite ove stvari. Znači, da biste izbjegli povrede, da biste izbjegli takva dešavanja kao što ste vidjeli malo pre, koristite adekvatan alat. Ovo su ipak bušilice sa funkcijom ograničavanja obrtnog momenta, ali nisu predviđene da na režimu bušenja se koriste za zavrtanje. Dobro, to je to. Devalt čini mi se da je, kao što i jeste po specifikaciji, malo jači i malo se bolje pokazao u ovom testu. Hajde idemo dalje da vidimo kakve su u bušenju još nekih materijala. Evo sačekao sam malo da se prenese toplota sa unutrašnjih komponenti na kućište, da izmerimo temperaturu. Znači, a Devalto je to 37 sa 6, 36. Kod Parkside-a malo više temperatura, iako da, malo znači je bolja situacija sa hlađenjem kod Devalta, kao što sam im pričao. Ovdje jednostavno ventilacijni otvori koji duvaju na sve strane i usisi koji su raspoređeni na više mjesta. Kod Parkside-a je to stavljeno samo znači na ovom ovdje zadnjem delu. I jedna strana duva na gore, jedna na dole, znači jednostavno po meni nije dovoljno za hlađenje toga, dok ovdje je to ok izvedeno. Imamo građevinsku gredu 10 x 12 cm, 8 x 18 cm vijak, prva brzina, mod za bušenje. Kao što ste vidjeli, to je sasvim ok. Parkside odradio. Hajde da vidimo, da prebacimo bit na Devalta. Da vidimo koliko će se on pomučiti sa tim. Kao što vidite, ni jednoj ni drugoj to ne predstavlja neki veliki problem. Sad ćemo to odbiti. Svaka svoje odvija. Evo ga. Nastavljamo sa većim
šrafovima. Evo i sljedeći veći, 10 mm, dužina 150 mm, prva brzina, režim za bušenje. Znači, bez predrupe sve ovo radimo. Bez nekih velikih poteškoća. Idemo isti alat, prebacujemo na DeWalta. Isti vijek koristimo. Malo lakše čini se, ide to sa DeWaltom i malo je manje naporan za zglob, malo uglađenije radi. Poučen iskustvom od malo pre sa onim Mediapan pločama, ovaj radni komad sam naravno pričvrstio da ne bismo imali onakve situacije. Idemo sa još većim vicima da vidimo dokle možemo to da izguramo. Evo ga. U pitanju je 12 mm puta 180 mm dužina. I krećemo sa Parksideom. Sve dobro stegnuto. Idemo. To je to. Dalje od ovoga ne može. Sada ću ovaj odviti da bih imao radni prostor za DeWalta. Ono što ću raditi pre toga, izvršit ćemo merenje koliko je duboko ušao ovaj šraf, odnosno koliko je ostalo. Znači, to je oko 8 cm je ostalo da nije zavijeno u drvo. Idemo, režim odvijanja. Dobro. Spec vruće. Montiramo isti alat na DeWalta. Malo je zbog položaja same kamere nezgodno prići ovome, pa i ako mi se desi takva neka greškica, vi oprostite. Znači, evo ga, to je ta priča. Režim za bušenje, prva brzina. Tu je, kao što vidite, DeWalt dosta jači i bez nekih problema je uspeo ovo da zavije, a isto tako i da odvije. Kada radite sa ovako velikim silama,
vodite računa, vidjeli ste kako mi je na ovome dijapanu okrenuo i radni deo i izvrnuo zglob. Znači jednostavno ako radite to, druga ruka dole da biste mogli da držite, a pravite polugu na samom alatu, da vam se ne desi da vam izvije zglob, da vam ne istegne ligamente i povredi vas. Evo sad čekao sam 1 minut da proverimo temperaturu alata. Dewalt 40, 41 stepen 36, 3, 4, znači ništa strašno. Da vidimo temperaturu Parkside-a. Malo je topliji za koji stepen. Evo vidite. Znači malo se više Parkside greje od Dewalta. Stanje napunjenosti baterija ovdje javlja kao da ima još uvek 3 crte. Dewalt 2. Koliko je šta merodavno od toga, nemam pojma, vidjet ćemo na kraju testa. Evo šta ćemo sada raditi. Imamo ovdje profil 60 puta 40 mm, debljina zida profila je 3 mm. Krenut ćemo da izbušimo čisto neke rupice u metalu, koristit ćemo Dewaltove burgije. Ovo je serija Extreme 2 burgija. Meni se jako dopale. Pogledajte prihvat kako je urađen. Znači nema šanse da vam se burgija u futeru okrene. Jako lepo urađeni kanali, oštri i pogledajte vrh kakav je. Nema potrebe da bušite manju rupicu pa veću, znači odjednom bušite i iz cuga rupu. Tako da, hajde da probamo kako te burgijice rade na ovim alatima. Ovdje ćemo kirnerovati 2 rupice. Idemo sa Parkside-om. Da lepo uhvati burgijicu. Prebacit ćemo ga u drugu brzinu. Znači na 2000 obrtaja. Eto ga. Kao što ste vidjeli, bez ikakvih problema. Da vidimo kako to isto radi Dewalt. Znači kod ovih burgija vrlo je bitno da vam perca legnu na te zarubljene delove. Da ne zaboravim, druga brzina. To je to. Idemo sa 8. Isto to da uradimo. Znači vraćamo se na Parkside. Kirnerujemo mesta za rupice. Kao što ste vidjeli, vrlo lepo i lagano. Idemo isto to da uradimo i sa Dewaltom. Samo lepo ubosti poziciju gdje su pera.
čini mi se da DeWalt malo brže buši ove rupe, takve kakve su. Ono što nas dalje može interesovati je da iskoristimo neku jelkicu u gvožđu. Da vidimo kako će se ponašati u radu sa jelkicom. Preći ćemo u prvu brzinu. Ova jelkica je do 12 mm. Pa ćemo znači krenuti ovu šesticu da razbušimo. Dobro. Da vidimo. Sada imamo problem nemamo još uvijek problem sa dubinom. Dobro, mislio sam da imamo, nemamo. Dalje, znači sljedeće će biti 10 i 12. Idemo. Za 12 nismo probili do kraja, udaram dole u donji deo profila. Hajde da vidimo sa DeWaltom kako će ići ista ta stvar. Isto, prva brzina, režim bušenja. Opet mi se čini malo brže i bolje. Ok, DeWalt u prvoj brzini je 50 obrtaja brži, ali čini mi se da daleko lakše buši ove rupe. Idemo sa većom jelkicom. Ova bi trebala da može i 14 da izbuši na ovoj dubini. Znači sljedeći korak nam je to. Da vidimo dokle je stigla. 14 kreće 16. To je to. Ne može dalje. Znači kao što su predvidjeli 13 mm je deklarisano, 14 bez problema, 16 već je zapelo i tu je kraj što se tiče bušenja. Sad ćemo isto to da probamo sa DeWaltom. Znači isto dokle smo stigli sa prošlom, tu ćemo nastaviti i sa ovom. Tako. Prva brzina. Ok, sve. Oho. Aha. Uspjeli smo da je otkačimo od futera. Ajde da zategnemo da vidimo šta možemo da uradimo. Dalje u dubinu ne možemo, ali izbušila je kao što vidite 16 mm bez problema. Što će reći DeWalt sa jelkicom može ići i na veće prečnike bez problema. Opet kažem, ove stvari kada radim, ređe ih radim burgijom, odnosno bušilicom. Češće ih radim sa ovom malom udarnom. Jednostavno pokazala mi se daleko zgodnija. Evo gledajte. Znači to bez problema jede sve to, a ne napreže apsolutno zglobove.
Evo sad ćete vidjeti sa ovom, prvo što je izmena alata ovdje daleko brža. Znači bez ikakvih problema i nemate nikakav apsolutno zamor u rukama kada radite sa njom. Evo ih samorezci, znači u pitanju su 5 puta 25 mm samorezci. Druga brzina, Parkside, režim za bušenje, da vidimo kako ide. Kao što ste vidjeli, jako lepo i brzo. Ajde još jedan. Eto ga. Isto to ćemo da probamo i sa DeWaltom. Druga brzina. Opet mi u celoj ovoj priči DeWalt deluje i brži i mirniji u ruci. Ali ajde da odvijemo. Rekli smo svaki svoje odvija. Dobro. A šta ja sada na kraju ove balade mogu vam kažem? Vidjeli ste sami kako se koja ponaša, kako koja radi. Reći ćemo ukratko, koliko para, toliko muzike, jel da? Uvek je bilo i ostalo je tako. Parkside prilično dosta muzike daje za te pare koliko košta. Mislim, ljudi za 90 € u setu sa 2 baterije, mislim morate odvojeno ih kupiti, ovo je dolazilo odvojeno. Mašina, odvojeno baterije, ali u varijanti sa 2 baterije za tih nekih 90 € ovo je mašina koja će vam završiti veliku većinu posla. Gomila snage, ali je nekako sirova. Nekako je sirova jako. No, ima snagu, ali prilično je veće naprezanje za korisnika nego što je to slučaj sa DeWaltom. Više će vas umoriti. Ovdje je sve to uglađenije, vidjeli ste razlika u kvačilu je neuporediva, mnogo preciznije kvačilo na DeWaltu, mnogo upotrebljivije, možete da jednostavno se oslonite na njega, dok ovdje to nije slučaj. M proklizava kvačilo, M je raspoređeno, mogli su komotno da smanje ovo da ima 10 pozicija, ali da tih 10 pozicija zaista budu različite i funkcionalne, ne da jure brojeve 21 pozicija kada od njih pola nije upotrebljivo, apsolutno. Ventilacioni otvori bolji na DeWaltu, manje se greje. Ok, više obrtnog momenta, više snage koju vam isporučuje. Ako ste hobista, ako ste vikend radnik, ako nešto odrađujete za sebe, znači Parkside slobodno nabavite, nećete se pokajati, jako lepo radi, 5 godina garancije ima za te pare. Ja mislim da bušilicu tog tipa nema šanse nađete za taj novac da vam to odrađuje kako treba. I da budete zadovoljniji nego što biste bili sa ovim Parksideom. Ako ste profesionalac, ako živite od tog posla, DeWalt je investicija koja se isplati. Pazite, on dolazi sa 3 godine garancije, ja garantujem da će živjeti svaki Parkside. Imate bolje svetlo na njemu, imate bolju kontrolu svega. Mnogo manje naporna u ruci. Ona ima veći obrtni moment, odnosno više snage nego Parkside, a u radu se osjeća mnogo laganije, mnogo je prefinjenije. Tako da, kao što rekao, koliko para, toliko muzike. Nadam se da sam vam uspeo prikazati nešto što bi vam pomoglo da donesete odluku u kupovini ako nabavljate alat, a na vama je na kraju opet da odlučite šta je za vas ono što vam odgovara i da ako možete priuštite DeWalt, nema greške, ako ne,
Ovo će nam završiti svaki posao skoro jednako dobro kao Dewalt. Želim vam prijatan dan, pretplatite se na kanal, stisnite dole subscribe, ako vam se dopao video stisnite like, pa se vidimo opet za koji dan. Pozdrav!